Zimbabwe North Christian Chalaipo YouTube channel here today in Zavai in Zimbabwe. Voina hian Nl.Vanlalchhanhimi Jeruel English School Lakla Tinsukia district Assam huna thokme Rawngbawlna chungchang kan hirdon ani. Nl.Vanlalchhanhimi hi pu phatin thanga lengte hikela rin moite fanu paber tu ani. An unaw hi paruni in mipa pathum le mechia pathum ani a. Kumsang iswa bakhat khan pathian kauna changin missionary ni turin Shantiniketan Subathu Himachal Pradesh akala hemi muna hian kumsang iswa baruk thleng Rawngbawlin awm ani. Kumsang iswa basari achani tuna anathon hun Jeruel English School Assam hian Rawngbawlin alawm bek ani. Tuna Rawngbawlna himthate thirhauna ilomeu Amasa in Christian Chalai Paul le Goshen member te Kanlalpa iswa Krista mingin sibai ka buk sewa helai ka Rawngbawlna hmun hi Jeruel English School Lakla ania Assam State Tinsukia district a umani kumsang ni som pasari achang khan helai hmuna hian kumin sang ni som hi pahnia hian zirlai zanga somnga pasari kan leya hengzinga hian ring tu za som hi le ring lau zali som thum pasari kan nei me kani kan school no pangte hi atam thei angber pathian thu kan shil thrina school bana an ina te kalin an nu le pa le an chung te po pathian thu kan shil bok thina ni Rawngbawlna tur tam taka oma pathian hena ring tu an lo ni theinan kan chung trai mek rengani hei hi tu na ka chen mek na ka quarters ani a kan quarters hi kumtin I kan inthak thleng ve thina changchuan quarters lian dewa te kan oma changin quarters te dewa te po kan oma facilities te a inang vek theilawa quarter tina hian chuwangin quarter te hi kan inthak kwal ve thina ni chuan helaya cycle hi ka Rawngbawlna hmuna pianga min hruai thleng tu ania changkai ve emema hmel en hian tlom viau ma se kumruk lai kalo hmang ve to a ka Rawngbawlna arin om taka min zui reng thin tu ani hei hi KG1 le KG2 classroom ani a tuna hianin KG1 ten assembly an nei mek ani Jeruel English School building ania tuna ka focus lai mek hi headmaster le staff room ania chuan hi thing book ngaya kan school building ho hi class 1 to class 10 classroom ani chuan tu han no pang 10 football and khel mek ani KG2 student and assembly kan school nung lampang ania chuan helaya building var hi smart class computer room le class 5 classroom te le language room te anni Good morning, everyone. Good morning. Tuna ka kaushan enkol me Korea pani kaushan ani tuna hianin kaushan member te va anzir me kani hei hi evangelist quarter biakin kan hmulai mek hi kan kaushan biak in ania tichuan apia biakin saklai mek hi kan biakin thar tur ania hei hi an sak zo huna chuanin heta hian kan inkhom to don ani
hemi tuna kan mulai me kan kaushan biakin hi kum sang ni le som pakwa khan thli le roin min ti chha saka hemi chum hian kaushan hoten sum thanem takin miron chan puya kan biak in sak that na turatan hian chu mei ba ka mimal angte pol angte in thanem ngai takin chanpui kan ngai na hmun pianga miron chanpui china chuwangin kaushan mi puite in zawai chunga tunna han lom thu ka soi tak me mewa ti chuanin Christian chalai pol ten kan Rawngbawlna hmun kaushan mi puite mu thei tura min chop chwa sakle min ngai hlu sakawang po hian lom thu ka soi tak me mewani in zawai in lalpan mal som cheu cheu ro se kalome